ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kinoyalam Jayantia National Council Blalam Khamat du General Secretary Bawan Chua Suting Hakar Konditrik Urusau Arajar Posau Kilalit banyak kendo eka Director Jangka Educational and Research Training Shillong Kokong RS Manor Ban Pisngo Haka Bede Baka Jumbo Yakinohingkai Haka District Institute of Educational Training Thalasken West Giant Hills District Bat eka jing sateng kabai bam jangki samla puli Bat haka jukupor Kasenggal ajing mudru Ban Pinlong Yaki examen Meghalaya Teachers Eligibility Test Man Lausnam Nama kecing transfer yaki armut kinongkai Badon hapo diet habis keng. Dan dulu bala transfer ya kini kinong kai arngun. Kena school ya kendu ya kata kecing ban yo ya kecing ikai. Laban ong bakila yo ya kata kecing ikai kebak compromise ha kecing ikai. Namar balai kunta ya kini ki nandu bala transfer ya kini kinong kai om siamla pendap ya ke vacancy kumenta da dakimenai. Teknik kecing dia Kamde syuk kasin ke Bangkong. Kini kejing transfer ya kena ikai kalau jian nak kapor sekapor. But hakipor ke baladem andala dep transfer ya kena ikai sekibai pat kicaka. La long weekend no kipos. Leni amdon syuk kena ikai hapo kadayat hadus kain daki benai leni daki senam. But mentaru kalau jia biang tunjuk la transfer biang ya kena ikai mentah daki benai. Ndai empat la syampa pat daki wei. Kena kebentaban pendap ya ka yaki pus ki batli kenang ba konjo yaki nong hikai ban hikai yaki kena school hakata ka kom hakata ka dur ka babiang dekat kembalong mentah ki nong hikai ki bai hikai yaki bai pat ki subjek kin haban hikai yaki ta ki subjek ki balong vekan mentah ba kani ka long ka aka ka ba ka hikai kin ai kan long ka very compromise kam long ka quality education nak mentagi nong pulih hatai diet habis kain dan kenika kambu jing tang yaki nong pulih mereka bu jing ru yaki nong ka nalor bakila pendep ya ka program ke jongki nalor bakila pendep ya ka duty ke jongki dan ya kata ke jing tre jongki da ka ba ai jing kai na ta ka subject bagi dei ban ai jing kai badru ai ki training ki prepare nangta kin sahabat ban ai kata extra walking leni overload ke kam ke jongki ta kini ka long ke ek baki nong hikai ru ki mat ya ke jing bat ki nong pule ru ki sitom ban yo ya kata ke jing hikai ke babiang nama kini ki nong hikai ki ba sim ya ki wei pat ki subject ban hikai ke bamde ke jongki ki hikai tang ban pendep ya ka course namar ban kan spoil ke por makan ban kan don ke exam ta kenang ban pendep tang ya ke kos kini ki nong hikai kin hab baik ban sim extra class ni ban hikai ya ki wei pat ki subject ba amdei ke jongki pat kani kalong ke kembangala kalong ke compromise quality of education ba ki kena school ki ya apa ka diet habis kain berkani kalong ke jing dan de halor kani ke dau bangila wan ban ya kendu bat ke madam RS Manat nak benta ban tusngeu ya kani ke jing bat ban dawaru ban pendap ya ke pos ni ban feel ya kita ki vacancy nang mentaki early ki pos jong ki nong kai ki balasya transfer kata ka de kwe bat ka arpat don katu kan ki jinga ki ba hapo daya thaleskin ki nong kai bat ki no ki na pule ki ya kendu kum yo ngalak ban ong kum ka sanitary toilet ru kam don ka babiang yo la se andala Jerusalem habawan ke KLR kala aban ur ha kanu kupor ta kata rung lap singil ya madam baka kenang bak banle ya ke ka badan kam ta nakaliang ka madam ru kala kular di ban simkia ya kini ki ar likimat ki ba ngira pen singil bat ka balai pan ha ke jingi kendu jongi bat ka madam ni dawa nak ke ka office yang kan DERT bahkan pelong no ya ka exam
MTET man la usnem leni annually na markat kumba long menta niyo iba ya ka exam MTET la penlong tang haka arsnem cisin bat kani kalong ka ek ba tu ya ka por chang kena bat kena puleru kimyo ya kata ka opportunity leni kinong hikai ru kinsa long kiba overage khamtam lada haka first attempt ko jangpi haka ni ka MTET exam kim la ban pass Henry ban conduct ya ka exam hadu arsnem hadin kalong ke ek jintu ya ka por jangpi nong kai leni jangpi nong pule namar ban yo ban appear ni ban appear haka ni ke exam deswa ban pendet ya ka DLED deswa ban pendet ya ka BEd ban pendet ya kini ka simpor ki simpor da kisnem ka simpor kesim untuk nalor ke por kin haban pule kin haban ai ke por ke der ke jongki hadu bandet ya kan ka DLED bat ya ka BEd Henry anda kila dep te anda kila yo ban appear ke exam MTET te haka fast attempt bun ki ba fail bat kan ke jing fail ke jongki kin haban apat hadu arsnem naga banta ban yo biang ban appear ya ke exam MTET bat kan ke long ke ke batu ya ke por jongki bat kalong ke waste of time ban up hadu arsnem biang ban yo ban appear haka exam namar bunsen hi haka exam lada ngi fail haka lada nung lada ki ba fail haka ni MTET exam haka fast appearance kila ban yo ya ka experience na tu te Henry lada ka DERT kan conduct man lau snem kan long ke ek jingirap kan long ke jing ai opportunity ru ya ki samla pule ya ki nong hikai ki bakwa ban apply ya ki post sorkar ban hikai andala don kita ki post dan ledaka DERT kan conduct ya kini ka exam man la usnam kan long ka ek jing toy na ka benta jong kitu ki kena ki ba pule bat kitu ki nong hikai ki ba tang ban yo ban appear ni ban pas ya kini ka MTET exam kumba ngilayo iba ka CTET exam ya ke CTET exam ka balong jong ka sentral kala ban penlong ya ke exam hadu arsin ha ke cisnem ya kalong kalong ka ba ya ka DERT ban penlong tang cisnem ya ke ni ka MTET exam ya ha ke jing ya kendu bat ka Madam RS Manar kalau ong ba na kaliang jong ka DERT ru kala don ya kata ke jing temu ban penlong ya ke ni ka ya ke ni ka exam usnem te ka ka ba kala penting na leni ka assurance ka bala ay menta ka ba madam ila ay ka assurance ba ya kan exam MTET on penlong na du usnem arjat abusan but nada long ka bala kin continue man la usnem ban penlong ya kani exam te kini ka de pat ka kamat ka bangila isngeu haka madam ares manar bade ru ka director jongka dar DERT kani ka jing dawa ka jong iru ka de ka sur ka bawan na ki bobun balang ki ba pure hapo ka dayat leni ki bala dep ya ka DLED yang leni ka BEd kani ka long ka interest jong ki samla jong ka step di barak kowe tingila misiu ya kani padi madam bila ong kuntu bila aya assurance ba on penlong ya ka MTET exam na duk snem arjar pesan pat on persiang kat bala na barakum ba long menta ka DERT ru kala don ya kata ke jing temu ban penlong ya ka MTET exam man lau snem te ka bakadu ni keren bat ka Madam Ares Manar ya ke jing dei bat ka scholarship jong ki kena pule apo ka dayat bat ya ka niru kala ong bala ya ka pisal ada sanction bat sa katukat ni for kan simsyo ya ka por ande sa stangkat tu katukat ni ki kena pule kinyo no ya ka scholarship jong ki kata ketika jing keren jongi pada Directorate of Irrigation and Precision Training Mentah Kesini.